Za vreme Dragana Đilasa nije postojao ni jedan personalni asistent koga plaća grad Beograd. Svaki tramvaj je izašao građane Beograda 2.189.000 eura. Đilasova kompanija i Miškovićeva su sarađivali, to se vidi u javnim knjigama i to nema nikakve dileme i to je opšte poznata činjenica. Jedan od glavnih i odgovornih urednika u medijima iz vremena dok je Đilas bio na vlasti kaže da je nedavna šetnja ispred RTS-a protiv takozvanog medijskog mraka u najmanju ruku licemerje. Sve kontrolisu. I sada taj čovek priča o slobodi. Sad vide kao hoće da protestuje ispred RTS-a. Koja je to zamena teza? Pa ovi iz RTS-a zaposleni treba da protestuju ispred njegove kuće. Zato što je on preko RTS-a zaradio milione na sekundama. Znamo kako je došao na mesto predsjednika opštine, tako što ga je praktično iz šešira izvukao ondašnji gradonačelnik Dragan Đilas. Čovjek misli da ako je predsjednik opštine može da radi šta god hoće. Gospodin Đilas, može izjava kratko? A rekli smo da Putić ne daju izjava, tako je bio dobro. Neće biti izjava. Neće biti izjava. Postoji strah od društvenog uticaja predsjednika opštine Novi Beograd, gospodina Šapića, i mislim da je on realan. Njegov sin saznaje sve, da je lokal prodat, za koliko i kako. Demokratska stranka se nije zalagala za gradnju fontanje. Pravimo fontanu koja je i muzička i svetlosnih efekata. On je napravio porodičnu firmu od svoje liste. Moje srce je prepuno i kad prođem... Strašno, nije bezbedno. Kad vidim podzemne kontejnere... Centar za istraživačko novinarstvo navodno je došao do podatka da je za učešće na ceremoniji i ove nagrade plaćeno 18.000 evra, i to iz gradskog budžeta. A ova nagrada za menadžera kao jedan dokaz da smo neke stvari dobro radili. Beogradski izbori biće prilika da se međusobno takmiče i bivši stranački prijatelji i kolege Dragan Đilas, Dragan Šutanovac i Aleksandar Šapić. Prosto rezervoar glasova na koji može da računa opozicija nije toliko veliki da tih glasova ima dovoljno za sve. Dakle, neke opozicione stranke moraju da budu malo oštrije u svojoj komunikaciji kako bi došli do birača koji su možda slični ili bliski nekoj drugoj stranci. Svađe, prepucavanja, teške reči, pretnje krivičnim prijavama i sudskim procesima samo su zabava za narod, tvrde pojedini poznavaoci srpske političke scene. To je, kako kažu, tradicionalno srpski izborni folklor. Ujedinit će se za minut ako imaju bilo kakvu šansu da naprave vlast. Jer oni oko vlasti se lako dogovore. Već su se dogovorili. Đilasa ne interesuje da bude gradonačelnik. On puca na mesto premijera. A Janković puca na mesto predsjednika države. Jeremić na mesto ministra spoljnih posla, a Šapić na mesto gradonačelnika. To je priča Šutanovac da bude opet ministar odbrane. Oni su svoj plen podelili, samo čekaju da dobiju neke glasove građana i da jednostavno mogu da zauzmu poziciju koju su sami osmislili. Tu može da se radi o vrlo kratkoročnom suzbijanju negativnih emocija, da pričaju pozitivno jedni o drugima 5 dana ili da zaćute pa da naprave vlast, ali da bi zajednički radili sistematski 3 meseca ili 6 meseci, tu nemaju dovoljno strpljenja. Ne mogu mržnju međusobnu i odbojnost da prevaziđu da bi napravili nešto što je jedinstven blok. Mi imamo poplavu tih bivših kadrova bivše vlasti. Sada oni se udvajaju kao amebe, pa se povremeno spajaju, pa se opet razdvoje. U CESID-u koji godinama prati izbore kažu da kada je vlast cilj i najljući protivnici se ujedine. Sve razlike između njih su jednim delom generisani različitim sujetama, a drugim delom i različitim liderskim ambicijama. Suštinskih, velikih, programskih ili ideoloških razlika nema i negdje je potpuno za očekivati da oni nakon tih izbora mogu da naprave saradnju. Pitanje je samo da li bi ta saradnja mogla uvek da protekne glatko, ali opet ponavljam, motiv u Beogradu je toliko veliki da verujem da bi oni tog našli dovoljno razloga da se nakon eventualno dobrog rezultata na izborima ujedine. Već sada se može pretpostaviti šta će se desiti. Prijavljeni Dedović, prijavljeni Šapić, prijavljeni Jovanović izbegavati da se pojave pred tužilaštvom dok ne prođu izbori, kako se zove, dok politika ne odradi svoje.
Pa će se pojaviti verovatno u drugoj polovini ove godine ili početkom sledeće godine. Znate kako to ide, neuredna dostava, ne mogu da ga nađu na adresi. Na ročištu koje je bilo zakazano za 12. februar nije bio saslušan ni jedan od osumnjičenih. Tužilaštvo, kao što sam rekao, nije preterano zabrinuto. Bože moj, kako se zove jedan Albanac, kako se zove prevaren na samrti, bolestan od karcinoma pod morfijumom. Šta je to, kako se zove, za našeg cenjenog predsjednika opštine Novi Beograd? Porodica Alili podnela je krivičnu prijavu protiv predsjednika opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića, jer je, kako navode, od pokojnog Amdija Alilija dok je bio na samrti oteo ćevabdžinicu. Iako su, kako tvrde, veštaci procenili da je reč o objektu koji vredi oko 180.000 evra, on je prodat za 6 puta manji iznos, 30.000 evra. Kupac je bio Šapićev ujak Rade Dedović. Krivična prijava podneta je i protiv Nebojše Jovanovića, koji se kao građevinski inspektor pojavljuje jedne večeri i konstatuje požar u objektu. Taj požar nigde nije evidentiran, ni u MUP-u Republike Srbije, nije evidentiran ni u vatrogasnoj brigadi Beograda, naravno nije se ni desio, i on je naložio sad već mrtvom Alili Amdiju, pokojnom, da izvrši sanaciju objekta. Portal Embargo tvrdi da ima dokaze o tome kako je Šapić manipulisao odeljenjem građevinske inspekcije. Kažu da je Nebojša Jovanović zapravo Šapićev saradnik, koga je on proizveo u građevinskog inspektora i dodelio mu slučaj, kao i da tek kada su gradske službe reagovale, Jovanović je smenjen. Oni su hteli da taj lokal izdaju SBB-u i da uzmu napred za 5 godina kiriju, što bi bilo nekih otprilike vred veličina 200-300 hiljada evra na gomili, što je zaista jedan super posao, a kupimo lokal za 30.000 evra. Neviđeno. Aleksandar Šapić kandidat je grupe građana za naš grad na izborima za prvog čoveka Beograda. Stručnjaci primećuju da vodi doziranu kampanju. On nema dovoljno resursa da trči jednu veliku i ozbiljnu kampanju i da bude prisutan i na svim televizijama putem oglašavanja sa različitim događajima. On nema takvu vrstu resursa. S druge strane, radi se i o njegovoj proceni da pošalje poruku svojim biračima kako je on drugačiji od ostalih političara. Šapić tvrdi da ako ne pobedi na predstojećim izborima, neće biti ni na jednoj drugoj funkciji u gradu. Pre nego što je postao predsjednik opštine Novi Beograd, bio je Đilasov pomoćnik na mestu gradonačelnika, kao i predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke. Kada 2014. godine Đilasa smenjuju sa liderske pozicije i Šapić napušta partiju. Jedan je od najboljih vaterpolista, a oprobao se i u glumačkim vodama. Ćuti! 2010. godine za vreme Đilasovog mandata grad Beograd preuzima nadležnost nad poljoprivrednim kombinatom Beograd. Dakle, ironično malo zvuči od čoveka koji je, ili čiji su predstavnici koji su bili na vlasti, prodali najbolji deo PKB-a, da danas država treba ponovo da uloži značajan novac da bi povratila slavu PKB-a. Ja sam potpuno ubeđen da je taj koncept ispravan. Samo nije u redu da nam to govori neko ko je bio grobar PKB-a. Plemenita je pobuda Dragana Đilasa da spašava PKB, ali ne treba zaboraviti da su muke PKB-a davno počele i da je bio u prilici da ga spase na način koji je održiv, a očito to nije uradio dok je bio na čelu grada. Đilas kao gradonačelnik u junu 2011. godine za generalnog direktora PKB-a postavlja Rajka Mandića, koji je pre toga 9 godina bio saradnik Miroslava Miškovića, tačnije direktor njegove 2 firme. Znate, to ima jedna koincidencija zanimljiva, možda je slučajna, ali znate, malo toga je ovde slučajno. Dakle, Đilas postavlja Miškovićevog čoveka od poverenja za direktora PKB-a u trenutku kada Mišković prodaje Maxi i kada taj novac koji mu je ostao ulaže u Delta Agrar. Dakle, on se tada odjednom se zainteresovao za ulaganje u poljoprivredu u Srbiju, znači kupovinu državnog zakup, državnog zemljišta i poljoprivrednu proizvodnju. I dakle, moguće je da je bio plan, a vidimo iz rezultate da je PKB finansijski i poslovno uništen. Naime, ostavljen je dug od preko 40 miliona dinara. Dakle, imamo razloga da sumnjamo da je bio plan da se PKB uništi i da ga Mišković kupi po nekoj niskoj ceni, zaista, dakle, veštačkoj, i da višestruko profitira na njemu.
2012. godine grad PKB-u oprašta dug od milijardu dinara. Mediji pišu da istovremeno, za kako se navodi impresivne rezultate, gradonačelnik Đilas želi da nagradi Mandića i još 4 menadžera PKB-a, i to sa 370.000 evra. Namera, međutim, nije realizovana. Ljudi pred izbor obećavaju svašta. Kada dođu na vlast, uglavnom rade suprotno toga. Tako da ja ne bi baš mnogo obratio pažnju na te izjave, jer PKB nije jednostavno popraviti, ako smijem tako da kažem. U septembru 2011. godine Vladin Savet za borbu protiv korupcije objavljuje da postoje pritisci i kontrola medija u Srbiji. Ozbiljan problem i za medije, ozbiljan problem i za novinare. To što radi vlast i to što rade određene organizacije bliske vlasti, to u stvari potpuno zarobljava medije i dovodi u poziciju novinare da izgube svoju profesiju. Da li sve ovo oko izveštaja pokazuje da u Srbiji više nema slobode medija? Ili da je ta sloboda medija na veoma niskom nivou? Da, ovo je pokazalo da postoji ozbiljna kontrola medija. Predsjednica Saveta Verica Barać navela je tada da upravo gradonačelnik Đilas ima 2 firme za medije, Multicom i Direct Media, preko kojih idu kanali za novac i kupovinu reklama i druge uticaje na medije. U izveštaju stoji da te 2 firme beleže sve veću zaradu. Savet je također tvrdio da je tadašnji gradonačelnik Dragan Đilas razradio poslovnu šemu svojih kompanija sa državnim institucijama. Tako je štamparija Big Print, članica pomenute Multicom grupe, sarađivala sa institucijama koje se finansiraju iz gradskog budžeta, a kojim u tom trenutku raspolaže upravo Đilas kao gradonačelnik. Gospodin Đilas je preko marketinških agencija držao celokupan advertising u Srbiji. U tih godina je, recimo, advertising u svim štampanim medijima bio reda veličine 25 miliona evra, na svim televizijama je reda veličine 80 miliona. I on je možda držao 80-90% tog advertisinga, odnosno odlučivao direktno o tome gdje će šta ići. Do istog zaključka došao je i Savet 2011. godine i u svom izveštaju naveo da tadašnji gradonačelnik Dragan Đilas kontroliše preko svojih agencija najveći deo reklamnog prostora na nacionalnim i regionalnim televizijama u Srbiji. Savet je čak od RTS-a tražio da mu dostavi podatke na osnovu kojih bi se utvrdilo sa kojim marketinškim agencijama je državna televizija sklapala ugovore o oglašavanju od 2007. do 2010. godine. Kako se navodi, RTS to nije učinio. Nekoliko godina kasnije Đilas verovatno nema tako dobru saradnju sa RTS-om. Nedavno je čak sa svojim pristalicama i protestovao ispred javnog servisa. Ovi iz RTS-a zaposleni treba da protestuju ispred njegove kuće, zato što je on preko RTS-a zaradio milione na sekundama. Milione, to ne može da se izračuna koliko je to para. Podstrekivač svih pretnji sedi u vrhu države, a Srbija može da bude kuća ljudskih prava, a ne velikog brata. Kuća slobodnih ljudi, ne Vulinova kasarna. A da mu neko javi da je veliki brat Đilasova tvorevina. Pionirski grad u vreme bivše Jugoslavije bio je mesto održavanja svečanosti Radost Evrope. U vreme Dragana Đilasa bio je mesto održavanja prvog reality programa u Srbiji. Imaš 15 sekundi da napustiš kuću Velikog brata! Kuća Velikog brata podignuta je na lokaciji predviđenoj za dnevni boravak za decu. Nadležni tvrde i da ovde deca nisu ni ulazila niti izlazila, ali se zato obrtao veliki novac od 2006. godine. Pa sad bi mogli da snimaju filmovi strave, a da ne kažem i onu drugu reč. Napravili su prvi reality, plaćali su neku smešnu cenu od nešto 400 evra mesečno, što je suludo za toliko 1000 kvadrata, da bi u sve nešto 416 evra mesečno za 2000 kvadrata, da bi došli u situaciju da onda
da objekat koji je namenjen deci se koristi za reality, odnosno za Velikog brata. Toliko o tome koliko je brinuo o deci. 12 godina trajao je ugovor o zakupu između Sportsko-rekreativnog centra Pionirski grad i Emotion produkcije, čiji je suvlasnik navodno bio Dragan Đilas. Pa, ta dokumentacija je prilagođavana. Izgradili su onda centar koji bi trebao da zadovolji dečije potrebe, a zadovoljio je u stvari potrebe za reality show. Problem je to što, kako kažu nadležni, objekat danas ne može da se prilagodi deci, kojoj je prvo bio namenjen. Znači, sada kada mi trebamo da prilagodimo deci, to je nemoguće, jer ono je jedan običan pleh koji je, kako da kažem, hala, kao neka proizvodna hala u kojoj sad nedostaju mašine. On je u privatnom životu evidentno dobar biznismen ili bar borio se itekako za svoja materijalna sredstva koristeći, po svemu sudeći, i pozicije na kojima se nalazio. Ali istu logiku nije primjenjivao kad je država u pitanju, odnosno grad, jer videli smo da je grad bio jako zadužen, a jako malo je realno s tim novcem urađeno. Pazite, tu je, čini mi se u to vreme i po tom kursu nekoliko stotina hiljada evra. Čini mi se preko 500.000 evra utrošeno novca u nešto što nikakav benefit nije imalo za ovaj grad. Pa to je zaista skandal. Da li je ovo još jedna skupa, a promašena investicija? Terazije koje to nisu, a u stvari jesu iz 1930. i nisu u centru grada nego na Novom Beogradu, koštale su Beograđane 72 miliona dinara za izgradnju i 40 miliona dinara za dodatne troškove. U pitanju je donacija grada Beograda. Tadašnji predsjednik opštine Novi Beograd za list Politika tvrdio je da je objekat izgrađen za potrebe filma Montevideo, a da posle ostane opštini. Film, međutim, nikada nije tu sniman. Brojni lokali Agencije za poslovni prostor tu nikada nisu bili zakupljeni. Replika Terazija, prema pisanju medija, na kraju je služila stanovnicima okolnih solitera da izvode pse, da vrše nuždu, a narkomanima kao stecište. Urušene skele koje su podupirale fasadu maketa odneli su sakupljači sekundarnih sirovina. Koliko sam čuo, puno para je uloženo u to. Bačene pare uzalud. Prvo sam čuo 300, 400 hiljada evra, 500 pa 600. Tako da je tu cifra ko je tu ulagao i zašto ulagao to je pitanje. Bolje da su izgradili 3 vrtića, 4 vrtića ili već, da ne kažem, neki dom za stare. Može dosta toga. Ovdje imamo teniske terene, vrtiće, škole, moglo da se uloži u te stvari. Baš. Znači, sve su radili po istom principu i po istom načinu. Napravimo nešto što ne vredi, a naplatimo jako dobro. Znači, imamo to na Voždovcu, imamo to na Košutnjaku, imamo to na Novom Beogradu. Sistem je bio apsolutno razrađen. Čovjek misli da ako je predsjednik opštine može da radi šta god hoće. Naš sagovornik radio je u opštini Novi Beograd. U ekskluzivnoj ispovesti za istraživač priča o događajima kojima je, kako kaže, prisustvovao, ali samo pod zaštićenim identitetom, iz straha, kako on tvrdi, da ne doživi sudbinu svojih kolega. Pa gledajte, pre jedno, čini mi se 2 godine, jedna grupa ljudi iz opštine je prvobitno, mislim da su označeni kao tehnološki višak, čini mi se da ih je bilo 8 i svi su bili visoka stručna sprema. Neki od njih su bili i visoki rukovodioci, opet kažem, mnogi od njih su bili totalno nestranačke ličnosti i neko je odlučio, opet kažem, neko je odlučio da ti ljudi više ne rade u opštini. Mnogi od tih ljudi su imali više decenijsko, čak neki između 20 i 30 godina, više decenijsko iskustvo u radu organa uprave.
Svedok tvrdi da zna i detalje o slučaju nelegalne gradnje u naselju Bežanijska kosa na Novom Beogradu, u koji je, kako tvrdi, predsjednik opštine Aleksandar Šapić direktno umešan. Jedan građevinski inspektor je dobio prijavu, čini mi se, da se izvode neki građevinski radovi i otišao na to mjesto da izvrši uviđaj. Pritom je bio sprečen od gospodina tadašnjeg predsjednika opštine, Aleksandra Šapića, koji je oterao. Mislim da je to bio prvi slučaj da neko oterao građevinskog inspektora. Aleksandar Šapić je kupio nekoliko objekata, što on, što njegov otac, koji se pojavljivao na kupovini nekih kuća po ugovoru, kao on da je kupac, odnosno potpisnika, a svima je praktično jasno da je to u pitanju Aleksandar Šapić. Oni su na Bežanijskoj kosi kupili jedan objekat od izvjesne gospođe Borice Maljević i onda kad su počeli građevinski radovi da se rade na tom proširenju, on naravno nije, javnost apsolutno nije ni znala ko su kupci tog objekta. Građani su pozvali opštinu, to je bio neki vikend, pozvali su opštinu i tražili su dežurnog inspektora, dođe na lice mesta i kaže ovde se izvode neki radovi, ozbiljni radovi. Inspektorka sa opštine Novi Beograd, koja je bila dežurna tog vikenda, došla je na lice mesta. Izašla sam na lice mesta i zatekla radnike koji izvode radove. Pitala sam ko je investitor i oni su rekli da će ga pozvati. Nakon 10 minuta pojavio se predsjednik opštine Aleksandar Šapić. Odmah me je pitao ko me poslao. Ja sam rekla da dolazim kao dežurni građevinski inspektor i pitala da li ima dozvolu za izvođenje radova. On mi je odgovorio da je sve papire odneo u opštinu i da će se lično pobrinuti da pregleda sve predmete koje ja vodim. Na kraju mi je rekao da idem odakle sam došla, tako da nisam bila u mogućnosti da izvršim uviđaj. Naš zaštićeni svedok tvrdi da je usledila smena građevinskih inspektora. Pa, recimo, jedan od tih inspektora je ta osoba koja je bila kod njega na prvom objektu koji sam pomenuo, koji se nalazi na Bežanijskoj kosi i koji je on obećao da će da je jednog dana isprati iz opštine. Druga osoba je opet jedan građevinski inspektor na kojeg niko ne može da vrši uticaj i oni su to znali, verovatno su znali da na njih neće moći da vrše pritisak i zato su ih poslali na ispomoć u Obrenovac. Tada, u tom trenutku, najveća opština u Srbiji ostaje sa verovatno najmanjim brojem inspektora, građevinskih inspektora u Srbiji. Mislim da je najviše ljudi tada otišlo, čini mi se, iz odeljenja za inspekcijske poslove. Sada, praktično, otišla skoro cela rukovodeća garnitura. Iako nikada niko pre toga nije imao nikakvu primjedbu na njihov rad. Razumete? Otišli su tadašnji načelnik odeljenja, posle njega su otišli šefovi, mislim, odeljenja za odseka, odnosno odseka za građevinsku inspekciju i odseka za izvršenje. Ostao je jedino šef odseka za komunalnu inspekciju. Predsjednik opštine Novi Beograd poznat je i kao kralj gegova i lapsusa. Ministarka Z. Mihajlović kaže trenira 3 puta nedeljno. Savet za trening, manje opterećenje, povećati ponavljanja, rad na definiciji, ne masi. Svako od nas može da pravi aluzije, da se smeje, da napravi fazon u nekoj intimnoj atmosferi sa svojim prijateljima, rodbinom i tako dalje. Ali kad vi izađete i govorite javno u medijima, eksponirate se i predstavljate nekakvu politiku ili nešto hoćete da pretendirate na nekakvu javnu funkciju, onda treba da imate valjda neko elementarno vaspitanje i neku elementarnu pristojnost. Aludirajući na sopstvenu grešku kada je afričku zemlju Namibiju nazvao Nambija, posetu njihove delegacije ovako je prokomentarisao na Twitteru. Moje Nambija ili ti Namibija, glasala protiv prijama Kosova u UNESCO, pa se vi isprdajte. Nikada nije zvanično potvrđeno, ali važi za javnu tajnu da je smenjen sa mesta generalnog sekretara Demokratske stranke zbog neprimerenih izjava na Twitteru. Tačnije, rukovodstvo stranke zahtevalo je da podnese ostavku jer je posetu austrijskog šefa diplomatije Sebastijana Kurca ovako prokomentarisao. Kad šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz dolazi u posetu nekoj zemlji regiona, malo je naslov nezgodan. Kad treba napisati da su ga primili.
Ovo je inače bio jedan od retkih tvitova koje je Šapić vrlo brzo izbrisao. Godinu dana kasnije Šapić napušta DS. Odluku nikada nije obrazložio, ali spekulisalo se da je razlog to što se stranka nije solidarisala sa njim, kada su mediji počeli da pišu o njegovom navodno lažnom doktoratu. Svađe, prepucavanja, teške reči, pretnje krivičnim prijavama i sudskim procesima samo su zabava za narod, tvrde pojedini poznavaoci srpske političke scene. Sve razlike između njih su jednim delom generisani različitim sujetama, a drugim delom i različitim liderskim ambicijama. Suštinskih, velikih, programskih ili ideoloških razlika nema. On sada govori o jednom konceptu kako ponovo izgraditi poljoprivredu i srpsku prehrambenu industriju. Samo nije u redu da nam to govori neko ko je bio grobar PKB-a. U septembru 2011. godine Vladin Savet za borbu protiv korupcije objavljuje da postoje pritisci i kontrola medija u Srbiji. Centar koji bi trebao da zadovolji dečije potrebe, a zadovoljio je u stvari potrebe za reality show. Jedan građevinski inspektor bio sprečen od gospodina tadašnjeg predsjednika opštine, Aleksandra Šapića, koji je oterao. Mislim da je to bio prvi slučaj da neko oterao građevinskog inspektora. To je bio nečiji hir. Koliko sam čuo, puno para je uloženo u to. Nemate dovoljno kredita. Ima. 2013. godina, znači 2014. godina, dugovanja koja je ovaj grad imao prema trudnicama na ime neisplaćenih naknada jeste iznosio 389 miliona dinara. Ovdje kod nas nije niko, nikada nije dolazio, niti nam se ni upitao nešto, kamoli da je učinio i odradio ovo. Gospodin Đilas, može izjava kratko? A rekli smo da Putića ne daju izjavu, tako je bio dobro. Tu u izvještaju jasno piše, dakle oni priznaju da je deo njihovih funkcionera učestvovao u nezakonitim radnjama. Dragan Đilas danas iz Demokratske stranke izbacuje. Dakle, oduzima članstvo onima koji se sa njim ne slažu. Sutra kada bi sticajem nekih nesrećnih okolnosti došao u priliku da preuzme vlast, šta bi tada radio sa onima kojima se ne slažu? Kupujemo strano. Da li je to mogla biti jedna od deviza koja je obeležila mandat Đilasa na mestu prvog čoveka Beograda? Poljski Solaris dobio je prednost u odnosu na srpski Ikarbus. Kada je bilo potrebno obnoviti vozni park gradskog saobraćajnog preduzeća 2013. godine, kupljeno je 200 Solarisovih autobusa. Biće im sigurno lakše i ove zime narednog leta, jer će imati 200 novih Solarisovih autobusa. Jedan Solarisov autobus koštao je 275.000 evra. Jedan Ikarbusov autobus koštao bi 150.000 evra. Iako je na ovaj način mogla da se pomogne domaća industrija i prema nekim procenama uštedi 20 miliona evra u gradskoj kasi, ponuda Ikarbusa navodno je odbačena jer su njihovi autobusi imali više vidljivih šarafova unutra i bili 17 cm duži od poljskih. Na taj način ste domaćeg proizvođača doveli pred jedan kolaps, da je faktički Ikarbus skoro u tim godinama stavio ključ u bravu da više ne radi, da 300-400 radnika ostane bez posla i na kraju zašto sve uvoziti. Imate domaćeg proizvođača, sigurno je trebalo pokušati makar da se tom domaćem proizvođaču pomogne, koji danas radi vrlo kvalitetna vozila na manove šasi sa manovim motorom. Mi u GSP-u smo zadovoljni u tom nekom tehničkom smislu, također i u finansijskom smislu, jer su ta vozila značajno jeftinija od Solarisa. I u tom smislu je Solaris napravio velike probleme. Tad je ugovor bio preko 65 miliona eura za ta vozila, što mislim da je bio suviše velik luksuz u tom trenutku.
Ja sam i tada govorio kao šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini grada Beograda da je važno bilo u to vreme odvojiti sredstva za domaćeg proizvođača Ikarbus, jer u to vreme da je ta finansijska injekcija legla na račun Ikarbusa, bio bi Ikarbus danas daleko snažniji, daleko bolji i mislim da bi možda imali veći broj zaposlenih. Razlika između ovog autobusa koji je za nas i onih Ikarbusovih od pre 12 godina vide se golim okom i to će Beograđani lako primetiti. Ukupan dug GSP-a na taj dan koji sam ja preuzeo je bio preko 12,5 milijardi dinara, što znači preko 100 miliona eura. Nemate dovoljno kredita. Danas počinje u Beogradu da funkcioniše novi sistem u prevozu. Kada je pre 6 godina u javni gradski prevoz uveden sistem Bus Plus, grad na čelu sa Draganom Đilasom navodno nije ispoštovao zakon o javnim nabavkama. Centar za istraživačko novinarstvo tvrdi da je tender namešten, odnosno da su uslovi bili takvi da je samo jedna firma, konzorcijum Apex Solution Technology, ispunjavala traženo. Čak 51 kompanija otkupila je konkursnu dokumentaciju pre nego što su ih pravila konkursa izbacila iz igre. Iako je konkurs navodno bio međunarodni, kompletna dokumentacija bila je na srpskom jeziku i to na ćirilici, bez obzira na to što zakon o javnim nabavkama nalaže da se za poslove vrednije od 150 miliona dinara sve mora prevesti na engleski jezik. Takođe, CINS je objavio i da je najmanje 5 inostranih kompanija tražilo produženje roka da bi imale vremena da prevedu dokumentaciju, naprave ponudu, zatim je ponovo prevedu na srpski i na ćirilici dostave gradu i da su svi zahtevi odbijeni. Takođe je zanimljivo da je u trenutku kada je grad potpisao ugovor sa konzorcijumom 2010. godine, firma Apex imala samo jednog zaposlenog i kapital od 500 evra. Iako sve troškove sistema Bus Plus snosi pomenuti konzorcijum, za uzvrat je, pored prava da od GSP-a preuzme posao naplate karata, dobio i 8,53% ukupnih prihoda od ovog posla. Nemate dovoljno kredita. Siguran sam da ćemo svi zajedno uživati u prednostima ovog sistema koji danas počinje da funkcioniše. Izvolite ako imate neko pitanje. Kao što znate, ja na pitanje vaše televizije ne odgovoram, ali hvala na upornosti što stalno dolazite. Izvolite. A zbog čega se prihod od kara ide u privatne ruke? Da li ima još neko pitanje, neke ozbiljne televizije, nekog ozbiljnog medija? Da podsjetimo naše građane da je Beograd ostavljen u dugovima u vrednosti od 1,2 milijarde evra. Gradski menadžer Goran Vesić za svog nekadašnjeg partijskog kolegu Dragana Đilasa tvrdi da je, kada je smenjen sa mesta gradonačelnika, ostao dug od skoro 500 miliona dinara penzionerima, trudnicama i porodiljama. 2013. godina, znači 2014. godina, dugovanja koja je ovaj grad imao prema trudnicama na ime neisplaćenih naknada jeste iznosio 389 miliona dinara i taj dug je u potpunosti isplaćen 2014. godine. Naime, ovu gradsku vlast su zategla tolika dugovanja, znači u pitanju su dugovanja prema trudnicama od preko godinu dana, znači to je veliki broj trudnica kojima je u tom trenutku dugovano. I još jednu stvar, uvešćemo mogućnost da saobdanište u Beogradu budu besplatne, kao što je to recimo u Beču. Preverite su vrtići u Beču bolji 20 puta. Verujem. Videla. Pa vi onda nemate pojma o životu. Ovih dana tokom kampanje Đilas obećava i besplatne vrtiće za decu. Međutim, dok je on bio gradonačelnik, a Šapić i njegov zamenik, roditelji su mesto u vrtiću plaćali 9.700 dinara po detetu, što je, kako je kasnije objavljeno, bila nezakonito visoka cena, zbog čega je oko 15.000 roditelja tužilo grad. Beograd to košta milione dinara koji se roditeljima refundiraju iz gradskog budžeta. Danas je cena vrtića oko 5.600 dinara mesečno.
Još 2 godine Beograđani će skupo plaćati ideju tadašnje vlasti o tome kako treba rešiti pitanje nedostatka mesta za decu u vrtiću u zemunskom naselju Altina. Prvo, grad je donao odluku, očigledno Đilas koji se hvalio time da je gradio vrtiće, očigledno nije htio da izgradi vrtić u Altini, onda je pustio nekog privatnog da izgradi vrtić, onda su iznajmili taj vrtić po basnoslovnoj ceni, onda je kroz nekoliko godina se isplati ta investicija tom privatniku i dalje je čista zarada privatnika, a da ne spekulišemo čija još. Da li ste pokušali da raskinete taj ugovor? Jeste li se savjetovali sa pravnicima? Pa, mi smo taj ugovor pokušali da raskinemo, nemoguće ga je raskinuti. S druge strane, vi nemate decu gde da stavite u taj vrtić. To je namenski vrtić koji je građen i istog časa, vrlo brzo, pošto je završen, potpisan je ugovor sa gradom o iznajmljivanju po nekoj basnosnoj ceni. Prvo to nešto bilo 16 evra, pa je to posle smanjeno na 12 evra, a u Altini vi danas možete iznajmiti metar kvadratni poslovnog prostora za 2, 3, 4 evra. To mi jasno da je to bilo zaista višestruko skuplje nego što uopšte vredi metar kvadratni poslovnog prostora. Pravili su takve ugovore sa partnerima, takozvanim poslovnim partnerima, svojim ličnim ili partijskim prijateljima, da te ugovore praktično nije moguće raskinuti, jer je veća odšteta od raskidanja tih ugovora nego da ti ugovori dalje teku. Tako su i napravili ugovor sa kompanijom Ktitor na 10 godina za objekat na Altini. I Vrapci znaju na grani da je tu bio potrebno država da uloži, odnosno grad Beograd da napravi vrtić. Po isteku ugovora prostorije vrtića vraćaju se vlasniku, kompaniji Ktitor Milije Milosavljevića. Prema nekim procenama, novcem koji je grad Beograd do sada dao za iznajmljivanje jednog vrtića na Altini, mogla su da se sagrade 4 nova vrtića. Zbog čega je gradska vlast te 2010. godine odlučila da oko 3 miliona evra potroši na iznajmljivanje jednog privatnog vrtića, umjesto da taj novac uloži u državni vrtić koji je preko puta ulice stajao nedovršen. Vrlo dugo je država Srbija funkcionisala kao jedna vrsta para-privatne strukture Miškovića. Zakoni su donošeni u skladu sa interesima Miškovića i drugih naših velikih biznismena. Privatizacija je sprovođena na način kako njima najviše odgovara, a njihova politička logistika bila je Demokratska stranka. Đilas i Mišković su imali poslovni odnos. Imali su ovo poslovni odnos 90. godina, Đilasova kompanija i Miškovićeva su sarađivali i to se vidi u javnim knjigama i to nema nikakve dileme i to je opšte poznata činjenica. Imali su i vlasništvo zajednički na listu Pres. Jelena Krstović, bliska Miškovićeva saradnica, inače potpredsednica Delta Holdinga, objavila je nesmotrenu sliku svojih kolena na kojima je beležnica u kojoj piše Đilas Pres poslovanje, nova firma Štamparija Kredit. Postoje mailovi nekih urednika u to vreme gdje mi je on tačno govorio o Tadiću, svom predsjedniku, pišite ovo, o Vučiću ovo, o ovome Nikoliću ovo, o svakome po nešto. On je i disciplinovao ove iz DS-a preko Presa, a naravno napadu i ove drugi. Njihova saradnja, zapravo zajedničko vlasništvo u listu Pres je samo jedan posao koji se otkrio javno gde su oni zajedno učestvovali. Očigledno je, znate, evo ja ću vas podsjetim, 2011. godine Savet za borbu protiv korupcije, čija je predsjednica bila Verica Barać, objavio je izveštaj o kontroli medija. Kada je to objavljeno, ona je tu eksplicitno saopštila da Dragan Đilas, Srđan Šaper, njegova agencija je bila u pitanju i neki tajkuni kontrolišu sve medije u Srbiji. Očigledno da je uvek postala jaka veza, pa i sada, između Miškovića i Đilasa. Znači, da je neko kaže da je Đilas Miškovićev projekat. Evo, njega je gurao u Demokratskoj stranci kao jednog od svojih ljudi. Nije to bio, naravno, jedini čovek na koga je igrao. Ali on može da vrši pritisak, može da vodi kampanju, može da pravi probleme toj vladajućoj većini, može da organizuje demonstracije. Naravno, kad taj koji finansira proceni da je njegov interes. Zajednički posao je bio slučaj Luke Beograd. Dakle, Mišković i Beko su kupili Luku, Đilas je obezbedio da dođe do prenamene zemljišta, njena vrednost je skočila više od 10 puta, pri tome su čak pripojili deo zemljišta koji nije kupljen, veći deo zemljišta nije bio kupljen, oni su to na volšeban način prisvojili i tako su planirali da zarade na uloženih, čini mi se, 30-40 miliona, da zarade $1 milijardu. Da li su Đilas i Mišković imali i plan šta sve treba da se uradi sa obalom Save?
Gradski menadžer Goran Vesić, inače nekadašnji blizak saradnik demokrata, podsjeća da građani nemaju kratko pamćenje i da je maketu Grada na vodi 12. marta 2009. godine u Kanu predstavio Dragan Đilas sa predstavnicima firme Miroslava Miškovića. To je još jedan projekat koji nije uspela da realizuje bivša, a jeste sadašnja vlast. Pošto Beograd nije samo krug dvojke, ekipa istraživača otišla je u naselja do kojih se stiže trocifrenim brojem gradskog prevoza. Sad je urađeno, ranije je bilo katastrofa. Kako izgledalo ranije? Pa nije ovako bilo lepo, nije bilo ove pločice, nije bilo ništa. A koliko uopšte znači da jedna tako opština koja nije u centru Beograda, da je posećuju, da se bave njom? Jeste se osjećali zapostavljeno nekad ranije? Pa na neki način da. Da. Pa dosta se dugo pričalo o vodovodnoj mreži, jako dugo, sve to nešto išlo tako traljavo. Bio i Đilas dolazio pa... Šta je obećavao Đilas kad je dolazio? Pa da se srede ulice. Onda su nasuli ulice, pa kasnije došla voda pa su tu ulicu kopali, pa kasnije opet nasipali, tako. Oni obećavali sve svašta, samo nema toga ništa. Nema toga ništa, svi su obećavali, svi su lagali i krali. Uzimali za njih, a nas... Je li sad nešto bolje? Pa bolje, kako nije bolje. Pa, bolje. Sad imamo i sadnicu i sve imamo, gdje su dali sadnicu, gdje smo ništa, sad sve imamo, sve super. A koliko dugo ste čekali na sve to? Pa Boga mi još, od kad? A su ranije obećavali neko to? Obećavali, pa ništa, sad sve. Pa dolazio je pre jedno 3-4 godine, čini mi se da je to bilo tad, dolazio gospodin gradonačelnik, pomozite me, Đilas, i obećano isto kao pred svake izbore ranije, obeća se, a onda kad prođe izbori ne bude ništa. Ili eventualno urade neke ulice i tako dalje koje nemaju taj kvalitet, znači posle izvesnog vremena propadaju, pojavljuju se rupe i tako dalje i tako dalje. Možete i sami da vidite ovde. Dolazio je Đilas, obećao sve, mini kolektori, kanal će se očisti. Tu za ulice je obećao sve, međutim od toga ništa nije urađeno. Prethodni su bili vezano za pružni prelaz, da će se raditi, da će se napraviti i tako dalje. Ništa od toga isto tako nije bilo. A šta se ovde konkretno radi? Asfaltirane ulice. Prvi put da je sređeno baš kako treba, pošto je do sada bila i voda i nisu bili uslovi uopšte. Pre toga nikada niko nije bio? Ne. Barem ovdje kod nas nije niko, nikada nije dolazio, niti nas je ni upitao nešto, a kamoli da je učinio i odradio ovo. Put, struja i voda, to je osnov za ljudski život. Koliko ste dugo čekali na to? Za ovo? Pa, mi smo tu 12 godina. Mi, a neki došli već ima 15. I čekali smo i dočekali, ali pravi put smo dobili. Za pohvalu svaku. Ja sam ovdje počeo sa izgradnjom 2005. godine i sve do sad na ovome putu što smo radili smo sami. Do sada nikada nam niko nije ništa pomogao. A da li vam znači kada dođe gradonačelnik, kada posjeti vaše naselje? Mnogo znači, ali ako je pravi gradonačelnik. A ako je iskrivljeni gradonačelnik kao Đilas, onda bolje da ne dolazi i da ne obeća i da se nadamo. Dragan Đilas je političar i biznismen. Gradonačelnik Beograda bio je od 2008. do 2013. godine, a predsjednik DS-a od 2012. do 2014. Međutim, kako se pretpostavlja, zbog loših rezultata na parlamentarnim izborima, partijski drugovi ga smenjuju i za lidera biraju Bojana Pajtića. Stranku izvanično napušta 2016. godine. Danas je kandidat za gradonačelnika iza koga su stale Narodna stranka, Levica Srbije, Pokret za preokret, Pokret slobodnih građana. Njegova kampanja trenutna je obeležena tom saradnjom koju je on ostvario sa nekoliko različitih stranaka i nekoliko različitih političara i čini se zapravo da je ta kampanja fokusirana na dva temelja. Jedan je ono što je, da kažemo, političko nasleđe Dragana Đilasa i ta kampanja je personalizovana u tom smislu, a s druge strane njegovi koalicioni partneri imaju zadatak da negde animiraju svoje birače. Vuk Jeremić pre svega desno orijentisane birače,
a Saša Janković da na neki način dođe do onih svojih birača koji su manje više građanski orijentisani. Pojedini analitičari kažu da je Đilas istrošen političar, pošto je već vodio i Beograd i stranku. Nikakvi rezultati iza njega ne stoje, velike afere ga opterećuju, a imidž mu je na osnovu objektivnih razloga u velikoj meri loš i to se teško može popraviti. Mislim da je zbog toga iz naftaline izvučen Dragan Đilas kao neko ko je nekada imao najveću podršku u Beogradu i oni sada polaze sa tom pretpostavkom da bi on ponovo mogao da privuče neke nezadovoljne ljude i neke glasače svoje bivše stranke. Pa znate, oni su se svi okušali prošle godine na predsjedničkim izborima i videlo se koji je njihov domet. Neće biti izbor. Dosta je danas. Ovo su neke situacije kada je nemoguće da novinari priđu Draganu Đilasu da mu postave bilo koje pitanje. Gospodin Đilas, može izjava kratko? A rekli smo da Putić ne daju izjava, tako je bio dobro. Dakle, za medije u više navrata nije hteo da priča, ali njihov rad prati i redovno ih tuži. Samo prošlog meseca je prema pisanju novina podneo 29 tužbi. Odlučio sam se da ove ljude danas predstavim. Ukoliko budemo u prilici, oni će mi pomoći u rukovođenju gradskom upravom, a istovremeno mislim da se ni na jedan način neće osetiti ili se ne bi osetilo naš odlazak iz opštine Novi Beograd, pošto dozvolite mi da budem tu sebičan lokal patriota opštine Novi Beograd. Mojim odlaskom može samo da dobije. Verujte, izgubiti sigurno neće. Lider pokreta Dosta je bilo Saša Radulović optužuje Šapića za zloupotrebu javnih resursa i otimanje novca sa mesta predsjednika opštine Novi Beograd. Radulović zamera Šapiću navodni lažni doktorat, što umjesto da pomogne školama finansira besplatne izlete koje, kako kaže, plaća svojim burazerskim firmama. Optužuje ga i da je privatizovao sportski centar 11. april i opštinsku humanitarnu organizaciju, kojoj je čak dao i svoje ime. Njegova ekipa, njegovi ljudi su imali svoje planove i to je sve normalno, ništa to nije čudno. Mislim, ono najočitiji neki primjer je bilo osnivanje, ako smem i to da kažem, humanitarne organizacije, koja je prvobitno osnovana kao humanitarna organizacija opštine Novi Beograd, da bi kasnije postala praktično privatna humanitarna organizacija. Opet uz pomoć Skupštine koja je tada njega podržala u tom. Na našoj listi će biti ljudi koji imaju svoj posao, svoje obaveze. Oni neće moći da se intenzivno bave gradom Beogradom, zato imamo s druge strane moje saradnike koji se time bave. Za razliku od Šapića, koji je predložio samo 48 odbornika od mogućih 110, Dragan Đilas popunio je listu. Zanimljivo je da je Saša Janković 110. po redu, a da Vuka Jeremića, lidera Narodne stranke, uopšte nema. Zanimljiv je i 5. čovek na njegovoj listi, predsjednik sindikata Sloga Željko Veselinović. Na udaru javnosti našao se zbog ponašanja na društvenim mrežama. Član Svetskog parlamenta Roma Dragoljub Acković ne krije da je šokiran što se čovek koji namerava da bude funkcioner tako odnosi prema romskoj zajednici. Ja pozivam sve one koji su stali iza mene u predsjedničkoj kampanji da sada stanu u ovaj zajednički front. Dakle, pozivam sve da stanu u zajednički front na čijem čelu je sa punim poverenjem Dragan Đilas. Ovaj poziv Saše Jankovića otvorio je Pandorinu kutiju. Neki od potpisnika njegovog apela 100 zamerili su mu na licemerju, pa je tako muzička umetnica Kristina Kovač na Twitteru objavila da je lično Janković za Đilasa rekao da je glavni čovek SNS-a za organizovanje krađe na izborima. Jedan čovek u proleće 2017. godine. Đilas stalno sedi u kafiću na pumpi kod Sava centra s Andrejem. On je Vučićev trojanski konj. Taj isti čovjek pre sat vremena na skupštini PSG-a predlaže Đilasa za gradonačelnika Beograda. Nema izvlačenja iz konteksta. Ima samo istine. Pa kako bre, još se nismo oporavili od sramote što si nas navukao ko mlade majmune. A ti bi sada opet. Pa nemoj stvarno, neozbiljan si. Danas su ovde na bini ljudi koji donose novi kvalitet. Novom našem gradu donosi novi kvalitet Srbiji. Inače, Vuk Jeremić je baš u vreme dok je Đilas vodio demokrate izbačen iz te stranke. Dragan Đilas danas iz demokratske stranke izbacuje. Dakle, oduzima članstvo onima koji se sa njim ne slažu.
Sutra kada bi sticajem nekih nesrećnih okolnosti došao u priliku da preuzme vlast, šta bi tada radio sa onima kojima se ne slažu? Oduzimao im državljanstvo. Čini se kao da su neki zaboravili na nedavne međusobne sukobe i teške reči i sada se ponovo udružuju zarad višeg cilja. Sa druge strane, mnogi od onih koji su godinama sarađivali ne samo da nisu uspeli da se dogovore oko zajedničkog nastupa na izborima, nego se i međusobno javno optužuju. Jedan od prvih udaraca zadao je lider partije Dragan Šutanovac, optužujući svoje prethodnike Đilasa i Pajtića da su uništili stranku koja još ne može da se izvuče iz dugova. Pajtić potom u autorskom tekstu za nedeljnik Vreme optužuje Šutanovca da nanosi štetu demokratama. Između ostalog, prebacuje mu što posle 20 godina bavljenja politikom u Srbiji, kako navodi, Šutanovac na računima ima 300.000 evra, kolekciju skupocenih satova i pašnjak u najskupljoj građevinskoj zoni u Srbiji. Sukob među bivšim partijskim drugovima se dodatno produbio kada je u javnost procureo navodni interni izveštaj o kontroli trošenja finansijskih sredstava koji je u novembru prošle godine sastavila specijalno formirana radna grupa DS-a. Autentičnost izveštaja još uvek nije potvrđena, a ni demantovana. Medijska mreža Antidot ga objavljuje uz navodne dokaze o finansijskim malverzacijama Demokratske stranke i nekih njenih bivših funkcionera, među kojima su, kako se navodi, Dragan Đilas i Aleksandar Šapić. To je njihovo svedočanstvo iz prve ruke šta se događalo, kako su finansijski uništeni. I tu u izveštaju jasno piše, dakle oni priznaju da je deo njihovih funkcionera učestvovao u nezakonitim radnjama, da su nameštali tendere, da su uzimali provizije za stranku, a da su veliki deo novca skretali u svoje privatne džepove. Oni čak nisu u stanju da ustanove koji su iznosi u pitanju, ali priznaju da je to bila raširena praksa. Na nedavnoj proslavi godišnjice postojanja Demokratske stranke nisu se pojavili ni Đilas, ni Pajtić, ni Šapić. Hoće li se nekadašnji saborci ipak pojaviti zajedno u nekoj postizbornoj računici? Saznaćemo uskoro.